Limarija, dobra, a? To ne lupaj, čovječe. A moraš mu kako ću probati limariju, što je teško? Šta ti zanima? Što ti zanima? Kaj, jel valja limarija, li valja? Ne lupaj, čovječe, probaj, jel tvrda? Pa nije to klavir, brate, ne kupujem klavir. Ježi, kućeš kod motora, kod tamo Pa dvije, jel ima motor? Dolazi naprijed tamo. Čekaj, jel ima motor? Nemaš ti šta gledati ili motor. Kako nemaš? To ja znam samo. Ti Vlasnik, znaš? Ja, da. Reci, jel ti se kotači okreću kad... Čekaj, reci ti meni, si ti interesent ili nisi šta? Niko što, ne bi došao ovdje, nemaj me vremena da sam ovako pričat bez veze, što ti je? Aj daj 8.000 nosi. Juče sam dao 13, nema veze, izgubim. Šta? Već si izgubio Daj 5. 8. Već si izgubio 5. Recite meni kako ti svijeta rade? Koliko je sati sad? 9:20. I ne rade više. Kako ne rade više? Ti isto dođeš u nedoba. Do 4 samo radi. Do 4 svjetla rade. Piše ti unutra. Di piše? Radno vrijeme svjetla, jedno unutra. A od koliko sati? Od 9 svakim danom do 4. Radnim danom. Subote i nedelje, praznika i po ljetu nema ga, mjesec i po dana nema. Praznikom ne rade svjetla? Ne rade. A da, što ću poslije 4? Kućeš poslije 4. Kako kuću? Kud? Pa idem na Sljeme, brate. S posla, kući ravno, nemaš ti šta, Londra to. A ovo je samo auto za posla kuću. Samo s posla na posao. Dobro, reci imaš li zrcalo u njemu? Kako ne bi imao, čovječe? Imaš li češalj? Šta je li ono? Češalj. Nema. Kako nemaš češalj? Šta ću mi češati? Ja se ne vozim prije no što se počešljam. Ma daj, nemoj ni spuštat cijeli, nemoj, daj. Ajde, spusti ti Aj, sam. daj 4,5. Ti meni daj spuštaš. 4,5. Ajde, nek izgubim 8 odmah. Reci ti meni točkovi jer se okreću kad idu uzbrdo. Ne znam, sad to žena vozi. A kad ide nizbrdo me interesira, nizbrdo. Jel ti znaš koje su ovo klasa kola? Ne to je znam. viša, niža klasa. Viša, niža klasa? Da. Pa da li je viša ili niža? Viša, niža. A viša i niža. Dej, nemoj prstima po njemu. To je srednja klasa. Novi lak, još se nije ni osušio. Recite meni na što ide on, na što i koliko troši? Ide na što? Ide na kvatrić, pa smič klasom dole, ili klonzuma dole lijevo. A što je te meni to govori? Što će ja smič klasom? To imaš što je smič klasom. Šta? Ja se ne vozim, ja idem u Goricu, brate. Šta je smič? Aha, regulare troši. Regulare. 85 oktama. Oktama. Oktama, da. De, nemoj prstima stalno. A koliko litara troši? To me interesira. A po gradu hoće uzeti jedno svoji, šta ja znam, zavisi kako ga voziš. Ako ga voziš troši, ako ga ne voziš ne troši. Nikako ne troši. 18 litara guta. A koliko troši po Gorici? Jer isto troši po Gorici i po... Gorici će potrošiti jedno 15-16, zašto ga čepiš, ako ga čepiš. Dobro, reci mi kad bi krenuo u inozemstvo, na primjer neki grad koji ti ovako... Sad sjedi. Sada? Evo, ja ti dam Ne mogu ključe. sad sjesti, sad ne mogu sjesti. Ja ti dam ključe. Nemam ja vremena, zašto bi sad sjedio, stojite. Šta ćeš leći u njega? A? Hoćeš leći u njega? Pa neću... On kupi kampera kupi. Ti kažeš da sad sjedim, ne mogu sad sjesti. Sad sjedi u njega, otiđi u Minhenu, 3 ujutro si već tamo. Minhen? 3 ujutro. A što će ujutro 3 Minhen? A mislim, ako si U Minhenu 3 ujutro, mrak, nema niđe nikoga, ja tamo ne znam nikoga. Zatvoreno je sve, što je tebi? Stani u Krapini onda. Do 3 ujutro. Do 3 ujutro si već jednim rezervarom sam ja išao. Ja, žena, djeca, tetka, kumična, paketi, gore sam gepek nosio onaj jet turbo ski, prikolica s kvadrama za vikendicu. 7 rezervara. Čekaj, brate. Da. Jednim rezervarom smo otišli Pašman, Tkon, Zadar, dole do Dubrovnika se spustili, vratili se kući, još sam 7 dana išao na posao, limariju popravio, otišao u Njemačku kod brata, vratio se i otišao na skijanje u Austriju, vratio se i otišao u Osijek kod kumične. I nisi mijenjao rezervar? Ne, samo toči i vozi. U isti rezervar? U isti rezervar, je prošupljio, evo. Onda to auto ne valja, isti rezervar. Jesi ti ozbiljan kupac? Neko što sam već ozbiljan? Ma da si ti ozbiljan, ne bi ti glumio, jer me neko traži ovdje, nemoj, bježi. Ajde. Daj ti meni 200 maraka pa da ne razgovaram, ajde. Lijepo, daj mi 200, evo te tvoj auto i nosi. Ja tebi da dam 200. Pa nego, što bi? Ajde, ajme, da se ne Ali ostavi auto. Ja ti ga neću dijeliti, evo. Daj mi 200 maraka i evo. I auto mi ostavi. I evo ti tvoj auto, da. Samo daj pare, ajde. Ajde, hvala ti. Ajde. Uzdravlje. Ajde, odi ti do Minhena, ajde. Ne moraš ti kupiti, ima kupaca vani, policija reda radi. Policija reda radi među kupcima. I stanuje mlado. Ja ću 13 bi... Sutra ću ja dobiti 13, bit će tebi žao. Ne mora niš za kola za tebe.